eni enyi na ebe da ne Mexico fo aka Mexico fo kasa na me yasa menti mu ba akokora Mr. Champon wo beje di se South Africa man panyi ne bonyu so se ono nso so no ni kuromfo no ama ahodo bi pam wo no mo se o monko o kurom ono ne de no nte ase ono ne nte ase o but say ye di nkrofo mani wo ni kuro so no o ma ye o mo sa ate se ase kuro ne mra nya dan empanyifo wo kuro ne so emra wo kuro ne so entidie benti ne yentimi fa mra nya adwuma ono ne de o so wo mpeni o etwamre bi esu aya na no ana waka no ntino ye de tie senya me ba ya adom o china ya anticipation say ye ko bompa ye se bibini kuro eni kan pan chefes we de enhye ye nkunyan na lie enye ye Mr. Champion na nkomo ne dooso na eto de bia ensem ni bi sei no ewo hɔ a wo ya amfa ya no antumu enye ye ba bia me de sha ase afri ni Mr. Champion wo ba so of akai yes dia na wo twika na oyo ba na be ma aha mi aso me ba be ma na twi me de me ba ye na afen so nia me pesa me kan se ye sore na ye kofa ka na be ma na etwi ye koto aduane wo kwan ho adi na oba e na empempi ma na ta no anuane ton na oba na ye aduane a mayi misike koto bia afi de be ni na e na me de mi hia be ma e na me de mi hia oba eniama bi kwaso social media ene abefo ntenten fidi ahodo ni bi so a Mr. Champon waye panyi tete wo minim se na tete etesa na ene na amani muso a ene ba bi abefa bia obehunu se be ma bi abetena se no waso mada patwam emanyina yakohwifo emanyina ni suban kankan ni oba oye bon 3 bon 2 bon 1 emani obi kreti mi because emanyina jimi enso se nipa na wo kasa asem no me kasa owo maame ne maame nso so wo ma owanya ma ehwo ne de ya na me bisa se sankrofo ni wure fia na ana afi so yanya ma ni bi no ade a wo soro ni antimi nyi a ya anya be ma ne yakofre nso meyi se wo ka akora akoka kwan wo ye oba wo yusu ka ekoka kwan mu a ana agwa ye oba ye mechanic se won na me fix wo ka ne ma wo eni ama ni bi wo ho a ye ya Mr. Champion nya mienim ni yanwene na enkoye ntwaye sankomo we yakwakoye se enne namafo ya penso na sankomo we ya pegya ni mu a edi yenyanso yenim enkomo we ya medi na wiai edi yenya kwan bebre so ewiase nyankopon bo ba ene bema onimienti a obo ba ene bema se ne nkanyankopon de we nyansani no abo ma nkwane eguwiase ana mema nkwane eguwiase eba ne sa balance ni ho ewo se ye oba ene bema sanse obia dan obi obia bedan obi na enso so ye pensu yi bo se ba besia ya bema na to atopama hu nsuo ko hye nyinsen ma ya wo no me ka se ni papa kura so san hwe no owi adan odede obetena se ya na nsem a wo ka ne mu ya ena mema nyina ya kohwifo mema nyina ya twetwerefo chese bema bia anye. There was a time when Lady Binimi di nkomo. It was Saturday. Na someone Mr. Champion what can I say? And na dia mayemu di pa na mbisa nse aden was say enna mi hu be ma bia na mebu afu. Etika awafuru nyina awa nyina na ni bo nipa na oye be ma nimu a na ne bu afu. Opane so no ho. Chese sankomo we no bitimi twe hu a minim nienti e wo se basa media di America ni se nyankopon ye nyansafo wo ye nyansani enti ade bia wo ye bia no ni yie mu a enti yen nipa na wo se ye te yen ho ase the fact say okofa wo ba bia na ba ma bia niama nkoye no eno ne nkire se obi nsusu ni nikuna na na yere te ne niama nkoye yesi awade bia nsem wom ne nso awade bi wo ho emu ode pa e chen chaskele emu ode yankasa ehawo mem enam so obia hu hia obia nim ro kra wo play na wade na senti ama balance aye adwuma yenhia de to de bia yenyan sane esikasa because wiase yenyina obia ni wiase a obiara
eni wiase obeka say enye maame na wo me enye papa na wo me obi a wo maame obi a wo papa na fei eba ne sen say ya yaudi a me de America che nipa nyina ne say yenyi ya ntungu nye say wiase no se ne obi asi dan obi ne yenkom ewiase obi adan obi se be show obi trim say ena ma so ni obi kreti mi kasa okasa o say emwa wo hu ma wo say mwa won to sabi Mr. Champo emu aya o enso na maame abasiri watifie enti wo no wo pia abonti a wo hu ma nyina sabi ma nyina da ni mpro se nyan e wo wani so enti wo maame ono tifie na so ono ni ye nipa nanso te sa abaye America ne die yi ena de be ma bia ho ye mahimi hu be ma na ne ho ye mahi enti sese na kire se wo papa ne wo nua ma ma wo gu fie ne de wo no mo ho nya wahi e ya adesua to de bia ye ma ya dwene mu no ne ma ya dwene nya dwuma ensem ni bi wo ho a ye kan boti ayen ya me Mr. Champo me wade bi a ya meta ka to me ho so some are sorry pa say especially what men can do women can also do and do better men ka ho men ka ho ai adenti a men ka ho ne say mi ntimi nkwaje be ma adwuma anye na ya hwie banche pan ma na ya Goliath chese ya Jonah chese ya Batista ya Undertaker me ho odin world heavyweight champion no makọ ginam me se mo fa waduro ni mo fa wo ma me na fufuo na mi be mi nya sa ho odin no mada woroma me de mada woroma me de me nka ho soft life baby pa adena da ho kura wasa eja me kwasere be ma bi no be boa me na me nso so me ho atini ahan me Mr. Champo ye ka ni sei no dia be ma be ye oba betini aya ka single mother bi ani hawo nanso ma yen ye tete ye ma no how ni amani a ye nemu no ni complaining ena sikasam ena nkra na so aye den san so na be ma bu aye ja ne bat na ni ye ne ya because at that stage bi ana akra ni hia nurturing o pema mi bi obeda ne boso wo be erade amfa nya ne sa nanso he the enti me pesa me ka say de ne namafo ne ye kire no yamma yani na ho na ya dwene mu na ho broken heart nso na wanya kasa obi ama me broken heart emetra se maya na ma ba nyina anye ena me ma ba nyina anye me pa chawo wanya broken heart fix yourself the American fix yourself and for broken heart ne mesai obi a obi afei what a trotro driver chi na ya osefa aba hwi ni tirim no hu odo so nyon na ma broken heart ube hu oba bi o te ne ba bi a wo dwen ne ho na so wo de wano akosi ne ho me pa chawo o ma broken heart wa dawroma ewiase ne nyankopon wabo wo no wo ye nipa hwehwe ho map unya ho map a wo betimi ayusu de nyankopon abo nyina me a benefit o ema o mo lives of life wo de hu o ma ya hwe mo body hwe mo kala kra eda so soko na me ma begina say na what men can do women can also do better masa ya ma bresa Mr. Champo tu mebunufo na ye ho abro nana ya medase nana ya ensoma ya wubusu nyina no anka ne no na ebi ewo ho na se enye na menkase na atese ese enedie na emom na wo ho na emom na nne me ye na ye de ye yenyume abefo ntentanfidie ne social media ni na eniwo na anka ne nso so no abusua na wofiri mu ni fia na wofiri mu enti no na ye bo wo mu dire ho eban enti wo bi wano kura wo ma me bi na bi wo fa bitimi tia wo na so enti na ensam keka se no na enta empie abonten emi enka na wa sa se dia adinfemu na wo kasa na wo hwe wo beti kakra ene so de wo kasa adinfemu wa ni se wo hwe onim na ne pe bia na wo ka because what is sanokwa ena wo ka na ya wonyankopon yensi na twetwe wonyankopon sebe me no mienu ye hu ni da ena yenim se ni wositie na wodi ensugu wo ba ye mama na dani ni pada ne kasa dani emoja dani enama dani ne mebebre sebe yenim se ni wositie enti awade de ye to ha ena wodi be ma to ha na wodi ba to ha wo ma ye limit wo ko twa kunkuru mu a nyankopon nim se emema eni do emema
sebi ebi mutimo de wo ni do enti wo hye otwe kunkum se mema enno ema so what you say na yesu so be ye misie ye me de manim wo sesi ase yesu ye hand time ye mu ade ye dwe ye kire ye ho etete ye ho gu emema binum so to yankopon say yesu ye den ye me ye ho ase enti wade obabi odi obi aye den atoto enti so so ko fi obi dia ne ko fa ma ne na aye den aso a senga ma de sia na wo kan nyame afa ma yenti obayi ska na wo complain ai wo iska na ese ye de posike bi atwale kwa we beje kwa kwasi apenya wo ni kwa hwe ai bi se nyankopon nya sa na o ka no ankofo bi ye efre mo akoso ya akosoa me ka ho akosoafo na ya ye be wiase no wo de aso me ka che onye mi secret bi na me ka che no watch ye ya me ye se emehwe ni o akosoafo me se wo fese hwehwem akosua ni bia bono modi ogira brane bema de bebe won fama ogira ho mo oye na djuma na akosoafo nso ye ntan complain me de be won fama yam de be siwo de na me Meka me be TV black and white na ekro na hwan no ba no kokko yi ebe na mema ese o mo pe color TV ena wo mo ka che wo mpa was echa me de beba ese wo ko dwom na so to bo ta bra me ba o chira is one farmer no na me free school buy no wo mo ka che me the third day ma ko ji de beba si tie o na me ka se na me se ye nyina na ye ma no mato what you tell no nche se me jibi kro anyone but I want my children to be happy and I said nya me bed nya na se me to me close and then na phone wo monte ase wo be so wori che no nya ni monyam a enya bed nya na de to me se champo de amenti ase ne se wo ye oba unim se wo pe shawama kwadopoku a wakofa no ya ono organizer ni a ono opompe tai ni sika no wonya san ye dey adesa a wo so onkoto shawama eni ewunim se wo pebe mo beto shawama na eni wate asi emu officers men se honom baabi honom de empanyifo na wo hodura no akire mu se wo de wo pebe mo beto shawama eden na ya ma me ka se me shawo honom kura no ye empanyifo no sebe me friends say officers men ma ye adwuma so your life 35 good years e mama na ya wo mu officers men na so honom se wo mu nyimi ye wo ya catch for you shia wo ma enti wo ba na wo ba be ya sankosa na na ya wo fa organize anko ha wo mu fi wo mu fam ma ya sebe wo mu ya pia wo mu emfi o nti ne me kan say emma ye nye ja ye ho emfa nto bema eso ese chinchina dibo no bema na yese wo ye na ya sebe wo ye okun say obi woja anopa akonwe sika nye me nyina no modwuma wo nye bio enti wo ban kaka na wo na wo boso no we say na wukunu no na monka wo se kwaye no aya pa enough from entowa kwaye enough from obi ye kwako beta obi kunu wo be me bi ni ma bi no mo ka no wo mo enyai because nye sana ye di etete ho na ne emma na ka bibi ni se se dodo no bi youth no nkola ni bi no se bi o eni me bi na ya wo mo fa no emma wo mo hu ne mayie ento mo kasa ba no so betimi ayi problem na edu pepem so be na ya busia ya ofiri mu eni busia ya me firi mu no na mami ebro wo busia enti no bi ka kra bi na be ya mo busia wa na fa kaka na maka na ma destroy mu I just want to destroy you but to destroy asante something you can never until na make can say yin share kasa na yan twini pa mom emra ye ho na nya say yenum kasa e pa mo nipa awade wakotra asoro dem e bom pa ye giga ma wade nye ye na miku no wo kasa fi no wo ya so be ma so ni wo kasa fi wo da no mo se timba na be ma na enfa na me hia wo na wo ko ba bi ne so obi di bi chase wo da on ma ya wo so wa so ne say e de be ni je na de ma wo kunu e wo da mu akoko be na de jiji ne tata ama otimi ne wada ama ne ho ato no na wanti anya sa ne ma say na wo ko du kura teme so wo twempra wo na wo ko so de mo anya wasede na wo ma kura de wo twempra enti nyina yensesa ba bia ya fom so wo ne yempani yefam to the person ni panyina ase say ye nyina ye hia obi ya da obi what I say
Sebi na eja tofia eja tofia am say me sa champo ye no sa champo ye no me no fura abraka vele na na kwa mete a yati esi mema mro Sada ready ya no I will make use of Brahma Krono ya menility hwe wonu kro tire munu a na ya ana so na oye tire se munu du pepe so be say wodi ne bibie bebeboa na dey bi won fam ana dey me kra nkam be ba entina ya yenhwe yi wo hu ne hu se wiase na wo sa ne obo ne wiase no woni nim sentia ya obo ye ene woni nim hyehyɛ ya wo hya maye eni so koti sa hyehyɛ na ya woni nye na wo tika mu ana se wo sie hu memema wo se mema bia hu ye we ade na wo ye ya sebi o akwasi ana se kwame no ye na hinda akwasi ana kwame no wi chere ya hu ne wo no bra wo se enye wo make up si o me kra de me chere se enye me bia mu show example dia wo hia no na enya ohun be ma wo hia no na enya ana oba wo hia no na enya eno nkyere se obia de tan se wo de na ya be me bi ho no mu sebi wotimi do wo ba enna ne te se condense bibi o de ba ma wo na ne te se condense we ti oba ni jana na e ya feritem no odi oba bi atem no oba bi a enti wo sa na me fesa me na ye hu mobo na bo mpa ye ma o ye o ma ba mi se ta bia kan okura nkyere o wi ai sa me na so ye kan okura because oba hunu papa panyin no wa bo bra na do certain level a but hunu a lot of things na fe oba show camera emenyi na yakoyifo emenyi wa ko fa akoye sukọ no bia ne na o broken heart akoye si peg wo him no na atafo na ai ana akoye so mpani biem awurade ana ko fa ya ko small boy no dis kamani dia na atafo na Sompa 93 wo mu hye nyansa tia ba so na mo bandeska na mo pro ya ba so na mo bandeska na mo pro o mo peska pa enti na memma se mo hwe yi na mo nim name na mo fa papa na mo ye no so wo fie o mo ye no wo fie mo ko kro mo na ma so ya ye no ma bomrewa na ya mama ka se cho ade wo ya babrewa ase wo mabrewa nyankopo se osi ye no no wo na ka de mo abrewa da me na da chewo what you say experience me na be ma experience na ware me nukunu mapon be me bi ntimi me makwamu e ma me hamadwene na kan pebi na kan ye bi na me kan wa dai e ma be 5 me dey esika fo so na ye nti kro mu mami 60 years ya be ware no ya hunne kala ne wo ye kama mi ana mempe na wo ba de wo tenka ntwam me metuo na me se mempe ma tenka ntwam me wo sentia me se ma tenka ntwam obe akra bi kwa wo ya baba akra ketwa so ni atenka wo ti ase enti ne ye kan se enkoda no wo mo mo ase na wo ware wo ba so ne ma so enkoyi a ene wo se ni nkomo ye ni mu bi ne etum tete e fe se enkoda o e cheche ne ma bi enti mama mo bu mfu e mema na se mama mu mfu ema ne nyina ye mompa ye na asetra no enko because ne ye de na aba no enche na woko enche kwa o enti adwendwene aweho no emwaye ya me da se na kwa me ene de manager nso se asem wei no one pipe to a enye yi me de me masamo a me kan yetiawa de a me kan nyina ne se nana ewi ase na nyame boy wo bi adan wo bi obi ehia se ne ye ya me fa aka anya oba na betwi bidi mi besi ho na tabre be ma bi kwotro ba ma na etwitwa fufuo no eno kire se obi a enti se wokofa obi na okoma broken heart emejira ho ena ma banyina anye ena mema ya bro sanfo be ko na fifre ti obi ni nyina so anya broken heart nana ena bie nipa nyina adwenem ne yenko nana ya ya have good asem na ya critical but ya ma enche ya tifo na ye no mo asese o mo join ye and you are looking sweet. Me that's it. She ready that in your go. I hope Mr. Chapa, see, if you na ya me ada. One mo hwe ne keke. Keke no me ada. Wow. Me da was. Wow. You looking sweet. Oh, looking sweet, pap. Now, and say me a kai. Na me sha sem fan fi wo de na odi kan kai wo say what men can do women can do better. Ababeda ni asem ane komo chi na ya ma me nya ne simple ne enti ase de o kan na me no ya adwen in the sense say men can produce sperm, women cannot produce sperm. Bema ne ho beba gu oba mu oba ne ho ntumi mangu bema mu yeah ntu be de ne oba ma yepe I don't know I'll be there, ni be my epe.
e dey na be me ya wo so betimi omo ntimi so akatapila ma na ntimi so akatapila ndi omo say ye nya omo na ise omo metri nse na ese abobbo no well see ye woni ma bi wo ho abe ma ya wo so betimi aye but anu njire se be ma de obetumi aye no so betumi aye because say de wo ye oba de obetumi aye na ya mintumi nye no mintumi nye enu ntini ye frɛ wo ba na ye frɛ me be madam fu bi wo UK o ka se mi kyerɛ me o ka kyerɛ me say emma ne mema nu aduane a ye nyina ye kura the same recipe yes but at the end of the day we be ka oba de ahwe no say difference aye da difference no but the same ingredients na mo de ye be enu kura keke e kyerɛ me say obi a ye different ye ne wo se ye te ye ho ase ne ye dey yet na aye twan o empenifor sa bu baby yes etuotu atwere hwan be ma ebu se be ma de mo so adentini en oba to to atwere be ma de adentini en ka se ye tutu atwere oba se bu se e ma ni bi se atwere mo bo ai yentumi nya pe e ma ko nan yentumi nya pe ma ne nya yie ensonso ye edaye mu de be ma betumi aye no wo ba bia obeye kakra but wontumi nya ne pepepe se de be ma ye so betumi aye ne pepepe kura na fine wasu ehunu na waye be ma so be kire na ehunu oh yes be ma se de me si ananti na fe ma kire se me be ma wontumi nye what you say ndi ye nti ase sa na ye ehunu se fine sa gender equality ni ye de ba ye hu kwa ye de fa so ni apeno but ma ye nya ne jinchine etwan se sa na tie da me kwa sa competition mi nya ho kora entumi nya sa na se we na mpokua yi bobo woni na me se me no ye pe wo se woni me ye pe difference room obi a se obi atare nso so a atare ne kora kire difference se we your ba we e be ma se nya akono body ya mi hu na nya taste me hu me yongo me ma nya taste nya akono body ni bayi samo a me hu me yongo Kevin die ya na nim gasi ne fona de ense mo kan ya wonti bi obi se ne yonko ba ma de ne nsa fa na ta so na ade bi ti se pin e wo na tena no se so eti wan hwe ya obi na nya me je na wanya ntom we de nya me na America whether na mo ni jimi also watum Mrs. Achampon so bo asem bi so se nyame onim ni nyansemu nti na debom no o se emema yenye den ye no ye yerenom because onim se emema ye ni do be ma metumi awura ha okokura ne still manimo nyam gina brane ne shirt gu ni kon ho manimo nyam gina brane wo ba sa ade no koye wanimo nyam atia to so obuo na ye de be ma wo yamfa ma obi o ayira free ho no de ye be kan so we shekai no ye babe akomotam achopam but ya say to woni min to min nya pe ana odono nso no nyankopon hunu se mema enam se bitumi akwa ye ni donti no se yenye den ye no ye yerenom because ye do ye yerenom ani atumi atena obo ni emi o matumi atena se me yiri ni ba ko ni amene nti but ma no na amene ntumi ntina wo ba nso no nyankopon nim se wo ye vulnerable ba ma de ne ho ka wa wati atom wo banyem ohunu de obeye ohu biem se wo de wo so betumi afa ba ma we afa we a wonyem wi a boso me nkro no hwe se obetumi aye sa ade na no se obetumi akwa se wo ni ba ma ye pe na boso me nkro kwantuo no obetumi akwa koye me hwe because onya nyem ya pe limit bi ya ba beto restriction ba beto wo ye obasa kura na ya nkwanyem ne kura boso me mpo akwantuo just that yes azeyensa hwe we wo ye oba no woni mintumi nya pe na wo se me na me do wonti wo boso me so a 5 days e kwa kwantuo satan obetumi have sex there be pains a obeko nine me so the whole 1 year 365 days tambia metumi adi o tambia metumi adi there be bi wo se baba sa cramps no ni pains no na se for obed famu no me se witimi road oba bi office pa nana nebu first na menti ase first no uro be nebuafo nya ne hwe o nebuafo no wamuna na osi wo na hwe o wo ye list mistake no atew chesa boso me no de ebobo ba no anu oden na so ba me share any time hello hi
Where so the beba wo no utrimbe ye ode eti nyankopon se ye no onim sese ye domo a nana ya se ye nya domo ma pe obebu yen no kwasem because me nya kire o se me do wade me ka bia obedi akire so wudi se wudi so so aye de enye buo pa enye buo no na ye adwuma pa asa me nya ma wu se oba me do a wo ye wu wiase ne ma nyina wo de be kire me nana ejapade enkrata nyina ame kire de de yeso odo de se agro se wudi kuro mu ba bia ya de ano afafon me mira me koye we no na wo susu say ne say be boa any baby because my do wa ma wa hunu say menya hotoso obi se wo dome nti ma do sanso buo no so be den ebe ba nti won so ahya ase a wo bu me no me nso me den be dome mo kra so on say dey sitie yes ye nti ase nya me ne nti ase mu ni hunu mu no ye nya pe say ye pa nko be ka say ye nyina ye no ye be ma do oba no oba nso do be ma but what you mienu nti oba nso the moment a be hya ase abu be ma no no hunu se wo bu no what dey hwede esi ne bibia pese wo de ma ne bibia pese wo hunum ne bibia pese be hye wo nsa because onim se wo ye den ubu no nti sa na ade na kwakoye nti ubu be ma no na ba be ma no so ye den do be ma no so do no na wo so ye den ubu no kwasem ye ntumi nya pe nti enzemienu wo se de ne mienu nyina si na nti bomu no na se nyankopon enyansafo what you say mass equation wa click bibia dada enso ye de ese chese ye e ho na me so nti in simple terms ni nyankopon ama ya ti ase say wo ye oba me ye be ma ye nya pe de emba ye nya pe ni say wo oba na wo so bu me nya me na me bu because wo ho say me ye be ma me ye head me ye three nti bu me wo mu hene a wo betumi ni natena ayi kro ni wada ma kro no nkom ti aje wa ankasa atwa ho asupe enti se wo bu hene pe na de buo de man pe sa atam no wo da ne oba wo ti mamuni no wo be ye oba o hene no na ye bema enti wo bu hene no no so anya odo bi se mu mpete mu hodom na ne mankoyie no wo di tu na ni na de america ba be de oba ye sa na ti oba wo bu bema wo bu no onya kan bibia na de america ba be ye wa pede de amawo enti so ye demu fine I was see be a question no ba bi ne ye yifiri ho but it doesn't mean say we are equal me de me no na me maka no yentumi nye equal ni obi a wo tie me sa bre ya still no de na what men can do me Yaa Serwaa me see me nya sa the others are just so we say women can do better that is say ebi ana enwuma sua bi ne yesua ne ye kasa but the way I generalize ade no na me kasa na ade wo soro ha meti we me short put 2 feet na mani abrese dia bema beye me de meti na me huri na me gira na me hwa na asoma me jump na ade be ko no wunu bema otene nsa no waye me ba bema keto okọ 8 years ahode ekura no so what you say so also ukọ discipline no anya tactical eni obetimi ayi wabo ho oh yes yes so what you say pe na ye no ye pe wode ho ye pe wode ho enti ade no de akwakoye no odo obu ye boaboa ye ho ye kan ye nsa we de fa na fa eno na wo kan asem bi say ye hia ye ho everybody needs somebody. Yes, you are somebody, I am somebody, but I need you, you also need me. It doesn't mean we are equal. No, we cannot be equal, but we need ye hia ye ho because se wu ni ho me ni ho ago say ne ya hwefo ni atifo ye adwuma ye ni ho a wo mu ni ho wo mu su ni ho a ye nsu ye ni ho nti wo hia ye nso obetie ye awia yi ye nso ye hia ne so odo nso betie ye awia yi what you say di odo hia ye nso ebe ye adwuma no watie ye nso ye hia no so say ye adwuma no no nso atie nti ye hia ye ho nti ye ntumi nya pe me da sipi me so me da se nti abusua enu no me Yaa Serwaa de me matra haka me soft life women gang leader
me ano me nhyeda ma mawi asesa me be ha me hu pi chenchen na atwan mitrim yo de krache wa oba mitrim ya me dama na me ba to tim metra me nchen o say mommy na wadidi otimi akora we tim gisa me say enne na adwuma mu te sen you see obe krokro we krokro sa no ka so party amba ma no techniques ya this kame ma me fonye bi ni ya me chi a ho hira we use camera yes because oba na mo so do asa niema bi we simple equation we adane ntokwa wo oman bi so ye nte ye nwase ene ye bre ane bo no mo bodamba mo bodamba munya botre na wi ase na emu ode ye ne amemu aye den abusua me sai ka asem wo ya kire wo se wadawro ma won se ye be ware a ye test bebre yes na HIV hwan ye kohwe na blood count and ye test we but test bi wo ho a ehu hia chen test ahodo a wo ye nyina test wo de ye medical test hwan test bi a wo ye se be man ne tadu aso se oba na himfie no eye kuma sei test ba ko bi wo ho a wanya aware no wankokora nkeye me bani aba bedi ho nkomo na mo madwuma nso wo ho mesrew wote ho wo ye drop ani license ye kura wo na ye si efri si ko nyina fa homai na bra ne mu adwuma nyo we de fa nhye fie adawro me na fie de na minya aka na age minya aka we de eye highly assured se wunya ba ye nya hu se ne ma dana kwan mu pe udem me pa chawo se wo sa license bia wo de bra Sompa front desk ene ye ni nkomo na yamwa ana se mre mu de agi ahomai 0203 277 727 0203 277 727 Roman Father Dronia Pomudini Roman Father Dronia dance nie me pa chaw Father Martin Saba mesha die mesi nromu nyina tatashe edromu kenkon wo honam ya wo mre titiriti tetew stroke how pressure diabetes yare adane kwan chronic tetewa mamenkanfo Roman Father Drom fama otiawa ji ahomai na feiti asese ba bi etonno tunno kɔ hɔ a wo benya bi 0247 919 122 0247 919 122 OCP Ghana Limited akuafo nyina tedene akuafo nyina nhuri nyina mfa ye ho nyim wai na sabre ya yedua nobaye sai ya atosode ne ama ntete wo ho ne ama eboche fom me kanfo OCP fertilizers the amount ebeso sei doso OCP 1515 gram OCP 102010 ewo ho OCP TSP ni nyina no oba ye bema obi OCP fertilizers die me pacho eye papa tago herbal mission ne capsules nie wo fie nya de wo fie ka ne adum we nya ECG die wo fie ka ne adum anije ni fie ho a me pacho adupa na munya nkoye tago herbal mission ne capsules die wunya bi abema obegina wona so say wrenchen na ye de wo flowers ya ma de wo samba ma say wo bema mu me pacho watenkan so wo fom wo ye oba ye nunu wo a wonsere se me de ma na ye nu omo ana omo sren me nka hu me de hwe me ye hard ma me hu ye wu bo modern atenka na wachira emra ni mu na so ya fre obasima me pa cha oji ahomai 0243 228 296 0243 228 296 21st clinic semen kan kire se sie ya wo hwam ye se yade no se ne sitie bia yen ne etu ase ama na dwane kora me pa cha 21st clinic nya siate kan kwa ne etu ase enye ntini e fa ye sira ase e kwa akotwen a yentimi nkoto nya no nko a na emom yade bia yade mpo a ye frɛ ne kwankro wo de dan 21st clinic here ye behwe ne etu ase de ama anu nti ene yade abasobode ye wo lab ye betwa wo scan ye beya massage de ama ye wo machine de hwe ni paduam kuma se ye wo ahwa overseas Sompa wo yesro ho pe obo ase council quarters oba ye behwe wo Accra Domi market Sunyane Nkransa tachima ye ginam ji ahomai tew na ne ye ni nkomo 0249 311 311 0249 311
11 Gino hot pepper powder nie mekoshiw nie mekohwam nie dia na ne aduane papa nie Gino hot pepper powder yesi eja wom enti mesrawo waduane a wo ye mekoni taabo mu pa sesa no mekosam de ye papa no eye Gino hot pepper powder fa ye onuane na anymunyam ni akire Royal King Cracker samra wo hwami komodo da bi nya afi na akwasa gobela nya botre I per Royal King Cracker bi fatu me na se boko na mokomoko de ye biscuit ya enkorakora ni je ho na ntese ye mpanyifo a yenim ade a de RSYD no VG Studios na mafo ade bi de camera ye de yenko RSYD no VG Studios studio papa bibia wo ye fasi ni twa ho no wono mo de ntometi wo mo boa ya ma na ye kama se wo so mo de ideas ne so ebi so wo de so na dimu a wono be ne sa de ama ye backdrop wo ho a ye ba be ye adwuma na effect bi a wo hia bi a ye de to so ama je won crime malam abase offert Kokoko Street je ahomai 0574 715 778 0574 715 778 Medofo na me ka asem bi kirewo na asem we manu si ya abadwafo ba mu a na afa ye ba phone lines ne so na wa wutie yen no eye no kora ka kire yen enya no kora nso so a ka kire yen na yente ye ho ase ye na awie me say se wo kwa akware a titiri won say ya na your counselors nom ne ade won sori ye bekwa akwahwe mu mogam ye hwese mu gina so a be ma no ne tadua no me de bia me kan aware a obekwa a won hwe tadua na hwese ne wo maache wani je ho eno de me dofo enko na abekwa na ati say ya wani bre na fe ye chia good morning kra what ne say ya temdidie enti mesraw mo bia na ada code na nam de ama no na test ya make say hu behia se obeye eye adwene mu nhwehwemu me ne wo ka say wo kokonfa no chia ye beye e de ama ye partners ahodo a ye hyehyie omo no sabi ebi mo yesie ne ye hyentade ebi mo abobo adam hyehyie mok hyehyie coat ebi aye makeup so na sabi wa bodam afa de ode ne beko fie nyame amata wo da hwa na adwoa na ode hama hwi utrim kwa obituary adechi abusuan panyin ne de hye da fom ye ba be ye ya bejensa abode wani a wa mana na hontra menofo asembisi na asem wesi ye no memfa won kwa akire ohun ba bi apokut adum saa kenswe hwo mo aye hange kentenom ne ade wo ho maami bi na otonsuo wo ho na ne yakoba ya ne se wo begina mu na otonsuo na kakra obenya no na ode akofie na ese eja woni ne kunu ne nkwala ne nyina nya da bia na ba ma adwuma ye o na saa ya se dakoro ba ma ne sore ya no yi akohoma e ma no saa time a me kokoye agimani ewo Edum Hapa Road GCB saa time dakoro ya sore ya yanti asem da dan a be ma na jiga the fork awo ba na nikosua yebusa se adan edie ba ade na beba pa be ma I love you I miss you yes I do till death do us apart afed ye be ma na jiga the fork edie na ba ye say be ma na the 4 cities at that time what the 4 Ghana cities ba kohoma so oba ne mfanya emutuo ene nkatenkwan wo ba ne kwa achima ba wa ba no anwa mo atwimakusirawa enti wonte ase mental health issues ya ye ka binie obi wo wa obehu ne pepepe partner bi wo wa obehu say oh you okay oh bra how are you ye be kwa mental agony no na chense de de bazooka asha da geji adwene na bomama na pete buyam just wona nyina ti konkura ne so no so adwene pa de bi na ne tirim enti saasem we so me sre obi bia wo tie yen wo hwa yen me pa chawo wo partner wo kwa akofa no ye test ya hodo bi a openem ma wo wura mfi say mental health agony wo be kwa try sama apomuden aduma yefo akohwe de bia na atete apansam afa obebu sama TV ni abroba ade be den osimidi TV be hye akire abroba ne de beto format aso na eze
wo ya akɔfa asɛm abrɛ abusua kane tete no yɛtete sɛ na wobɛware koraa wabusua hyɛda de yɛ ni to fam hwɛ fi korɔ no sɛ bibia deda na kwan mu a ɛnɛ nso de I love you he promised me when say promise ring ye de ahya oba na ne hotel no na cha say baby na ne hotel no hurihuri na fofo de camera si di akire na cha say oni adaje afa de medu fie ni anu anso hye hwe agu so edam eye serious chen yade bia me na me ka kire wa wie ti mesra wo se oba ware a ready wo ba ware a mesra san hwehwe mu no mani hia wonche bi bia wo pese wo ye mesa champo asoma meken edemu ananem edemu kroje nana ya asoma wo kan ede papa na ade ba ko se eti ase ne se just like say DNA asoma ya kan kan ne aban eyaje atuwe ne wo kan se ko hwe adwiri mu awansa ne aware nana ya ebeche yentumi enje because hospital no ya wo kono ne ono ko yesa de no kra no why frustrated ono ne me ha no eche wo de ko ya wo ba ba test no me ka kire ne ma ha no me ka kire yes wa boda di kan ediment na wo bedu ba bi nka obi aso na wo ne yeah mo bo o kwaje ne wi o si enkosi na ya o kwaje ne wi o so na na ya me ka se mre bi me ba penny wo yare ye eni agine to o konfa no che 40 days na o hwe gere ya mesi so ya amawo so me fu ya flat na me pet life akasa na ya hospital wo kono yo hu basa nurse fu ko gu oni mase na ya obi a me bada oxygen so o na ya me ko da fie o na wo na ho ye ne di ko da fie na me bana ma tiashim ma dress yankasa obayare ye wa fa ma fa no tete me ya girl na ya me be dru ededa na ya wo de be wura mu akohwe nkoda na nurse ne be bia ma wo nurse ne bia o yes ede na metima ya bo na so me be da ha wo se u jina ho se ya oni sase se u jina we sister wo so wo bada ha na me sa me bada ha na so wo bada wan na me bo ni do no sa kwa na o da oxygen so no wo yo ba na me say hi na what do I say na me ntika me koku ho enka me koku me ho me ho ade me na me de ba satan so no wo be so na homachi o wo be duru na bo bia 4 na 5 na nke yekunkum ye na ya na nurse ni kan sa chem na me say bia me do I say ya ba me so be say me ye free me ye teacher ni maka ne ngoma ebe se me suma duru mu down na me ye free me ma kore ya de e ma me ha me kume abraya me wu a friend say akora no bia na obi ntimi ahwe ne sa e na bi so am so yare nso a ne bia ne kwakọ fepro abenti no me do say ya ne sin bi say ya afa che ba be ya namfo ebi no mo ba ne ho ntoma gotoma se ebi no mo ba se bio ya de na fa wo mo mental health no awo mu kra na start free o ti na nkola emani bi wu a se bio na obi wi ne bia de ya de bia breno ebia na dwuro ebia na ne na ebia na sisi ebia ya no ntimi na ntimi ko no ntimi ka say ye ni na ebia enti na ya ne wo kan de enka ye enso ye ntimi ye tini ye enka ye be jai akwantin fifiri chua aye ko fade ba fie no a enka be boaye enka bo wari anka ko hye be ma no ana wo ba na efie ne yo na de yo ni bi bia mu na wo hu amane aye wo ho ya de bia ye wo ho ne ade we say de ye hu ya ni say esim na nwa no ye ya so wadi ndomu wadi fried rice ebeti se o papa ebeti se wo ware no na je se epinchen na ne obenye bia eni se bio se sickle cell na wo ye AS a wankohwe se ho anwan ya wankohwe ntimo be wo no na enkoda nga se wo problem na bro sa ya wo ya enkoda na ni nyina na ya enkoye se sickle ade eno so eyebeyi tini o kan de enkaye na so no enne no che aban eye bi se ne die ne obuso mate se mental health so ma hye ne am wo mo hye na yesusu no ye be gya ye pem ese ye be ko na kwa hwe sa ade na we ha obu on so a onko
na ya asem no e na make a che na odo no so odo ya wo pekun no ne Amerikatu awuto nti no na so oje na ade be hia kwanhia no obi de for kwa ko wo bi na ya 77 na ya sex kura ya ye pray wo aware mu emema ni bi no ye akura priha ayehua de ye gine tata pasuru bi e na ye de odo ba ma pasuru bi enso akura priha no waye ni ope no do Baba ya do se not that na ya o kese okunu kura o hu wa ya mbre wa na Mr. Jamba en yan kaye o na what o ran ko mu ya kese minimum say friends and penfo tie entom ya san hye na be boye na ekum bebrebe ni ade swat because na ya how come be ma fa wa hwe o na ma o ska o di hwe o se ko kokunu na se wo ba na dwene na adan at that time until no kind of no question to your bumpy you rather be me dance me so me da say nana asem ni bi ni o ze say di aye no awia bone nso so edi say so touch de hwe ya dofo no bi animu ne ehunu ne ma yie ansa na I do na ye kan ye be kan ya kan because aye hu e dia de be ba ma dofo pa twe blantan titenti mebu afu ebufo we so mpanyin fo say e te se hoho ejo pe obesa na niam akọ na afi aka wo abebe wi o se ya bronsa na ya misa so na wusu ban bone ene ahohyeso obi a wanya nti na akọ wie sa na na se yan bibia bonsam no vre kro we de bronsa ma dako vacation so ya be frɛ na ba fie enso na yen a bonsam hu na mani o bonsam na ne yen a esu ne ye ban ne kwan ya fa so guta ne ma eno ne ye ne a honhom bia mfiri beebi ama honhom no eye wa nkasa ai asem a wo kae no makwasem me de yi pa na mesisa champo me yehunu o heye health sector no se di sitie ne ma laki ne be yere se bitumi ahesa test no eno wo ho but yen hwefie die e bitumi ayebi okay e bitumi atest ye hana na ya me se me pe na me ne obetena e be ware o se me pe hunu abufuo se di sitie okay Disa no jo sheda ya ade nipa no bu so ne hwe ana well en sheda nya nso hwe se to da won sheda enya ade but enya den a bibi nso bi wo ho a wo be ya ompe ni bu befu se wo ye counseling na kwa me ja ko ne ga mama wo mu bi se wo mu mra e bia 1 o'clock na kwa me ja ko aba bi dru ho no ye ma se be 12:30 na wo be ya babe 1:30 me so we me kan se be 2 na 2:30 oba ni fiti ya eni ya kwa me be ye no be me wo hu na bufuo se ne esiti ne be ya kokopem na oba no so na ono so wo ba no a wono so wa late no ne ni ye no wode ba ne be wo hu se wo buade na obre ne ho ase na so no so de akoma no e be hwe kwa me de so no test ni bi me da say we dey critical you for example critical thinking ya apply ni simple okay asimasi we no pay pa se me the manner ne reaction to saying what you say na bufu nso to saying oyobi otumi compromise nim say the message actually ni twi mo dey say we am ma we ho ye betumi use anti we emfa we nye oyobi betumi sacrifice yes we ho say we am ma chenchena atwan je say no anaje e ba nipa so nya magician nti se wonya hu sa chenchena atwan se we no tie se no tie a adwene mu test no bi no anya ye no ope obetumi atena ho hey for life obetumi atena ho nti test no bi o nko hospital nko checking we nana test ni bia woni mi pa yes uhu se bi ositie nipa no kura woni ne tie kura je se de mo ka hwe ankro na se fo kura nipa ne ho be ba sen ne sitie bi ehu o da be ko wa ne be ba no se ube wa fe de wo ba be hu se o mama so genye gba good headings yes ho ba no ho headings wa good headings wo be kun na people we wan kasa wo komienu abenya nkwa nti ne ho be ba no ne sa insurance sa person nyane na radio nti ne ho be ba no wo wan kasa wo mental na adwene ne kuta no say na wo de respond to ubetumi akuta ubetumi atena ho forever headings there test ni bia o
na radwa hospital dia no kwa nyamba mu test dia ni bia opa bia ni we but na die eno na nko se ye but wa wodi ntumi wa bre di miura me ye we di amawo the reaction the response to say you can no find them mempe na me kan say no anjolo na wa anoa na ade de bia kan benya ba bia wa hunu se be me bo ne hwene wo ne ama ho ti twan meko anwasna pobre enti won san so wenkiti bi na wose ye pehunu de free ema ne memma enchen ansa na awura mu akwawade no test na wo kan critical you ye nananom ne ye papa no yes ye nananom ne ye papa no ye mfa nko hospital but wo mo kwan wo pehunu se fie we bodam sem nim ntu ko ramu a abeboa wo fie we so de ganja farmer what you say ni aba ni abetufo ni abeka se fie we a wo ko ide ye ko fie we a wo ko ide enye menko esi odonti ene de no me da bia ya meka se enye odo dien eya de nipa no epehunu ene de ne ko ade ohwehwe bibi obeso ohunu nti no di achi nana ya da bia se me be chechire mu eni asisisi a lunch ma me fa onko me do ko wi ara ma 500 je fa share ho kofi so what you say sweet any ade achi a offer me no I say no so why your customer regular yes me who you person me koye makeup me koye me tea na o mo say oh sir oh mama 5 minutes me push am on say na ma push the amount o sha say na be pema say na ye odo da bi sani awu ye nti na jamenti hu jai asa da woroma asa na de me friend na obetwa atum asa odo no ye nti ase yenti odo na se no odo na kire sen so kire me da bia ya me ka se we ansa na obeka se wudo obi no wo hu nipa na tra nipa suo sitie ene wadi atum me da ase na so nim se Bruce stage na ene ye easy see break it up da ye behu agodam sem ba ko bi se akwai se auditor we hu eno nti na da bia me ne mpedifo bi kra na edi nkomo me the last time bi me ne sofuma me kese bi di nkomo na me say awade no fine tada ye say choice but mom ye nhwe bi bi ye say ya pehunu say nipa no onye wade a obetumi di ache no nipa no bia de opese wo ye no wo mpe but obetumi abu wani agu so aye de ama no because of onu ni odo awo ma ni nti obetumi aye ama no se wontumi nye saa ne ama na onye ready so be ware ha ho men ha ho enti adwene mu ya de ne de na ehia pa ehia in the sense say na no say one could choose right here nipa no wutumi say wo ko wani mpa ba obe ware na wiere na ote bachiri adentia adwene mu fa o ma wa sumdua obetumi adwene afa plan ono anso one wuntumi nin komo mfa ne ma ntutu yie ma onkoso aye bibie ho tisa ena dambo no so nye ye mu ahodu ebre ka wo ma wo mo hode nam dwom ni kromo no na asefo na ehu so babadam na ya wo mo de ntia ye so wo babadam ni se wo mo wie mfi asem ntia se nko mo wie fi asem ti se de ye de ayetia ye wie tumi fi asem na ye boto agu ni akoye bibi fofora ke be hu se ye ya bodam chen omo because omo ma gine nso ye adwuma faster than ye nso ye de no nti wonam abo se we are betum nti aso ko ha no adan nani mu afa ha nti adwene ntumi working normal nti ne hu omo so omo bodam but ye mu bi ya bodam chen omo nam kwa ho no because the obetumi ya ye ne yonku nipa no bodam ni kura mfa sa anye ne yonku nipa tina bodam ni hu ya onu hu se ya bodam ye o nya wanwa o bodam ba mi chiro classical example so obi abodam a me ma classical one eye de we hu ni say nipa we onimade yi ye cheme no se mani bere no abodam obi a oye ni bere fo ye bodam ni na Kevin ti wo yade ya wotwa onimtwa pa che minim ye mesi mani bere no ani ti na minsia mpenwu na mehu ne ye bi kura no aba ye ade kura mpo a chen no meti twan
and I made it. Oh, never out to wait you today. Daddy, what do you know? You do the not one was in the Libro said you would do it. Oh, Johnny, madam. Wait there. Buy or see any no news. Now, what can I say? Hey, I feel the all start leading not take it. No see about one case if you any anu good sway, sabre bread do see a day of mine on one sense and as for. I did chain now in the Pakura, changing a chan was a mayor and a buyer. A year, Danny at ho. A boss says, and a PM, sorry, and no man is sorry corner. Or oh, twas no man is sorry call. Into when near brat and chana, oh, ye jama, well, betting me a year. Any brainy bin Nana, time Bodam Bako. A boss says, Bodam Bako. O phone you da ho. Enya media. My faculty kind of my fat. Maybe. But I had done one. Oh, dear. I don't know if I know there. One more damn I will call for you. Besides, I also back as a Debbie. Now, one more damn I will call for you. I no cray. No cray. What can I say? And you are dambo. Dambo. Ah, when we say I be a woman, dear, but who's seen our quacky? Oh, dear, see a cordial feeling in some. Your children so what? Oh, dear, see a cordial feeling in some way, dear, which means I see, dear, no dear pardon, but just a was canteen as if from the who's not Jeffrey in some. Oh, more damn, I'll be to see I know the SM or dear. Manaya, oh, damn, what is it? And you pay is a woman as a sifu. Or you need for, or you don't know it's a sifu, or you need for, send you sit here. Now send you sit here, no bet to me not now. Na damn na ekutano na wo ne no bet to me so sa dam mu because dam ba hu do pii e na ekuta yen but wo mo na mabonte no nko ne hu mo say wo ma bodam but yen so ya bodam enti wo ko ware apawunu ukunu no wo yire no adwunu na ekuta no su ni ban na ekuta no na eye dam ba eye adwunu mu yade no wo betumi atena ho ne ho ye wo betumi ope ya de pentema kwaje kawane ya ni abia alaji ba beto imaya fi ani e dey say la bia 10 million na go ne ayawade be 1 week e na rabia tu epe na asha ni monyama that is what but on pay who say nipa na me ne ko no e be fa e be yi on pay hu no sana akwakoye eti awose ye pehunu because obiara ne die ekuta no na ya obiara ne die ekuta no power hunu say bone asimasi kasa ochen kasa one ne ka no ne bumfu ye wade ubu afu di atem o modam edam na say o mahodo o modam o mahodo enti pehunu za adam mo ne ekuta ye gina ansa na wakọ nti wo hwe na se de obene de ne kutaro no enne wo su ne oban betumi akọ enye stream no wo ge atum hospital de ne ma ye ne nwunu se wagoro no ho obetumi agoro no ho obeto wiram obeyesi no wo de a obepa hunu no hwe se wo betumi me dase abusuafo eno ane aka no nti se ya o se nche bia obewale ansem a ye keka no fani serious na hu se obi ba wawo na watete no wonim ho ma ache enu achi ya na oshi awo no be ya I love you so I love you I miss you ebe wi achire no obi de fork wo obi ani obi nu enso oshi egu obi so obi de ase de egu obi so adan a mebu afu ebufo owe panyifo se etise hoho enti sabre yenkwa ahoma ne so tew na yenkotie mfiri ododo nso so ho ensem a ye keka ne hai emane nsoso mmro so ma mane mo opusa na eye niama de bia ntina de bia news wo wiase no ye nyina ya dwene no niama dayi a me ka se obi nkowi obi de obi ade no watwa wo obi mfatuo moni kunu obi mfa sekan wo ne yere obi wo ho no ane maami otimi fa sekan koshire no watwa maami ti adan ya mekwa akoye skedro baba se memfa obi timra na baba se fatire bra o maami ti erade o maami ti na wo de koye skedro
mame mo ahoma ne ma tew ne branko monim na afi yenkwa yanim 0548 931 931 0548 931 931 ana say 0551 931 931 0551 931 931 nkomo ne de eye bebrebe te say won so wo de ene sen na yenkwa yanim yengo Facebook nso ti awe na ebusuafo egu Facebook ba hu say siriye no nkoa na ye siriye na nso so asem wei ye ka de ne de afa asem wei ho asem na da wo na nya asem wasa enya asem a dio enya asem a iswasa obi ama so abusua mame na wase se ne nso so wo de wontema bo ye de ano Sompa Nkomo dwumadie na ne wutie yeyi na miankasa wunua ba nana Yaa Serwaa ena medi dwumadie chenchire ho chia me edema wo nyame ya dom a Sompa Nkomo ebesensi so makraw promo pack of Pomo tomato mix